Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Ashabal fadila wassamaha, para alim, para ulama, para masyayikh, kong langkong mudirul ma'had Nahdlatul Ta'alimiyah Fadilatul Mukarram wal Muazzam Kiai Haji Muslih Adnan ben sateja keluarga Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'alimiyah Syabdina Amul Ja'aki Torto'ati ben tak kalib sateja para dewan asatid wal asatidah sekasatejana malar muka terus separingna kekuatan kesehatan sareng Allah. Para rabu, para jemaah pengajian rutinan malam Senin sesangat abdina amul ja'akin. Alhamdulillah saat malam are mangken beten kaula ajunan sateja eka raksa sareng Allah, eka sokanin sareng Allah, paringi kekuatan sareng Gusti Allah, kaangkuy along polong enang ka dinto majelis segula yakin majelis ni kecek barokah. Bahkan gulaan di pikiran bila mana kota Tarim dikenal dengan kota seribu wali, maka Nahdlatul Ta'alimiyah dikenal dengan ribuan jemaah dengan satu wali. Tahun setapongkor gula maksaaki berangkat de ke Martapura Kalimantan Selatan. Minangka kengcek sangat teroh hadir de ke haul Kiai Haji Abdul Ghani guru sekumpul. Penasaran gula mangkat ke tibi, mangkat apuring kanca lakar asli reng Kalimantan. Keng peleman katibi. Ternyata depak ke tempat haulnya sudah terlaksana menebi tak kalep enang are Sabto. Legula hadir enang malam Senin kini kelo. Ternyata menebi tak kalep malam Senin. Enang kak disa beda rutinan cuken setiap malam Senin, beda pemausan maulid. Legula depak kakasa tepak toju ya dan musola ar-raudhah lakar sengaja toju luar mak le view-nya ketika mengambil gambar kayak cek lebur. Mun orang-orang kan trauma soal gula nang luar gara-gara poncek selan bagian orang siapa apal senang dalam nang luar.
Niku banyak sampai karong lorong. Pagula mikir enang gasa. Enang Kalimantan nikah bodo majelis sukumpul. Tapi enang ti sana gula, enang matura na gula, bodo majelis pengajian lem Seninan belum Jumatan. Saya kena gula mikir. Tak kira cek kenceng orang sanya benyaan akati seenang Kalimantan Selatan. Minabi bungkan nak dinto memang ongku tak aparat tuda ka Allah. Tak kira cek kenceng gula ben panjenengan pas atompoan saat are mangkin minabi keng ke muslim ke beni orang-orang saya aparat tuda ka Allah terparat tuan ora gula benambian. Aku bagi. Semakin gula paringi amanah sareng beliau, paringi pakon gila, senilpon madeli, nelpon madeli yang siang gula perpaan badai jalan, ternyata tak suara, apa mat, jangan gula, halo, mat, apa boy mat, tak ngocak bakun, pak. Telepon boleh bi gula ternyata pada nelpon ki ke gula. Telepon apa mat? Gula lek surur rejan. Tepak ke pusat saya nelpon rejan gula. Kare tak sentak. Engki budak anu pun apa ke? Pun apa ka? Anu lek deki lem Seninan ki gula perapan pada acara nih ke pada kifayaan nang anu nak kipaseret ya buna. Engki ngiring debu kila mangkat gula karena buna beliau lah saya penting bodoh saya penting malam Seninan tak pot pakun terbaro ka aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid darain amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bada setong sahabat aja bisda ke Rasulullah pas mator, ya Rasulullah paringi abdina nasihat wahai Nabi. Nya una nasihat abdina de kaajunan wahai Nabi. Maka Rasulullah pas ada buaki i'til ma'ruf wajtani bil munkar wanzur ma yu'jibu udhunaka ay yaqula lakal qaumu idza kumta min 'indihim fa'tihi wanzuril ladzi takrahu ay yaqula lakal qaumu idza kumta min 'indihim fajtanibuhu. I'til ma'ruf ay if'al. Ala kuwa panjenengan dek ka kebagusan wajatani bil mungkar ben ajawa panjenengan dek ka parakara semungkar parakara seelarang sareng Allah. Wandur ban ngulat na panjenengan mada ka barang yu'jibu ka udhunaka semun panjenengan ka dinto mireng dari kobenga dari pendengar nak enale kana panjenengan kak dinto misalnya ngak ni kana jak kembang otor ayakula kalau kamu idza kumta min indim fatih kaula ajunan mun alengki enang setong tempat alengki enang setong majlis minabi kaula ajunan lebur ketika mirengaki kabar malam engkau juk tojuk ben pak fulan ruwa enang majlis taklim Nahdlatul Ta'limiyah maren pengajian engkau juk tojuk ben ruwa kandeun hacur haden saring apa deng solusi saeng kena kabar ni kepas tersebar keluar seret
Ananda agi pun apa? Ternyata orang Kak Dinto cek sangat lebur bunga seneng enale karena kilengkian kulong kuan along polong asareng panjenengan. Artinya pun apa? Orang Kak Dinto mun lakar sepak lalakon tengka nade kepada manusia. Napa boleh sepak dia ke Allah? Pas pada manusia juga sepak, maka ketika ampun berpaling dari tempat, kesannya mesti akan terkesan yang baik-baik. Enggak nikah. Nikah kesannya akan baik. Oh, langkong. Tak kira nginum. Artinya apa para rabu munjak saking bahasa Indonesia nanti kebi gule catat. Lakukan sesuatu yang mana nanti kaulah ajunan senang mendengarnya jika kalian itu sudah beranjak dari tempat duduk kalian. Menebarkan kebaikan je saking. Kan kadang beda orang ngak nih kan. Perapaan Pak Sepak Apollo Kompol. Pas dateng setong goreng, pacik sengkana saya tak bentah. Ontep ngabesaki. Artinya apa? Berarti orang Kak Dinto benih menebarkan kebaikan. Ana apa sebab teti penyakit ro biasa nah. Bede biasa nih kak. Bede apa sobung? Sobung mun ekanto tegi. Sobung mun ekanto. Saengkeun sareng-sareng Gusti Kanjeng Nabi beun mun terose pape Gusti kenal orang sebelum beun ngalle dari tempat toju na be Nigeria beun pasepak tatengkana ben orang. Wanzur alladhi takrahu ay yaqula lakal qaumu idza kumta min indihim. Ben kaula ajunan para rabu mun kera na tak sepak tak lebur ngidingaki bentana orang setak sae mangka namun along polong ben orang cek lebur ngalakonin hal-hal sekurang sae paden benik kan bian along polong pas kun karo apunta orang malolo arasanan orang malolo maka tinggal orang Kak Dinto ngalle yakte na misalnya surur setiap apolong ben reng katalo din na reng katalo re apunta man kaman arwa aru lalako na nga arwa lalako na nga arwa maka abe ketika ngalle nun kala nun bisa jadi tor kadang abe si bekal kebentain ng tempat kaula ajunan along polong pasti ti provokator misal apunta setak sae maka Kak Dinto para rabunun gelenun tor kadang bi orang ketika bede nah yang kepontep ben manturen tule tade tor kadang sampai ia rebi lese mati ya kan makanya kaula ajunan dalam mengarungi bahtera kehidupan Kak Dinto orang mun pak sepa ongku ki odiin teka ampon sobung umur ceritana benyamana Kak Dinto pakun kenang baik bi masyarakat kina hundat lambo arumun ki odi aru lebur orang berenca arwa ke orang lambe arwa ke orang nih kemun ki odin lebur akon lalakon ba arwa lambe mangkaden benengkok ka pengajian tinglem seninan bahkan tinglem Jumat istighosa aru mangkad benengkor ada setia latadar engkau pahaman ke deben sapa kakerong astabu bi orang keng mula dari ki odin nun galanun can saki bur lateti panyake teka alat ada umur pas enggak de apa maka bi orang tinggi tanya aki ben masa tak kenal kero apa coro lambe ada karena apa bodoh sanyo elwar pegemet ben bel kabel empo kon mundur ada kamping le artinya apa para rabu Gusti Kanjeng Nabi ketika sahabat Kak Dinto anyuk nasihat kesimpulannya enang hadis Kak Dinto
kaula ajunan mun alengki de remasenya be kesan sebagus makle ketika ada tinggal berpaling dari tempat duduknya, berpaling dari tempat kompolan, nah maka seekeding nang kakopeng deki bekal pesan-pesan sebagus paden benda iir je kembang arwale burung kok mun ngunceng ke musleh, arwale burung kok mun ngunceng raa cek lebur pangaci mantep kasengko ruah. Berarti kesannya bagus benarkanlah sepaongku. Pamisal bodoh. Permak uncung sere kere ruah. Rek kere nak kana cek matuana colo onceleper. Sedim orang. Harus eko cara suruh ruah. Harus cek celeper orang. Bos-bosan naruh. Tadi los alus sesekali. Kak Dinto berarti apa? Berarti surur jiri menandakan ketika berpidato nah. Keng gula nun kala nun estona tak pantas rap. Apa tongan ngari pantas pidato. Coba. Bagian set ate kente nang Kak Dinto ting malam Seninan mun Kak Musli sobung mun sobung biasa kiai lain kan gegek betul aleki nang dia gegek engko nang dia ipan nengak ni ke gula pas potongan ngak lajengan wah aku le pan santap Allahumma shalli ala Muhammad. Enang nomor 2 atibabal jannati yaumal qiyamah fastaftihu fayakulul khazin dawun Rasulullah nika kutaan nih anyerita aki tentang Nabi Muhammad sepertama kali masuk ke dalam swarga sepertama kali ibu nguin bi Gusti Allah nika Gusti kajing na munang enang Al-Qur'an Kak Desa enang surah Az-Zumar enang paling atas enang kacebun kacer enang akhir-akhir ayat dermalah wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ketika orang kapi Kak Dinto ampun sobung ampun epatade maka bekaliyo diipole sareng Gusti Allah enang kiamat kuni ke pocoko pole pasik poje ke pertama kali ku tak ni ke Nabi Muhammad Nabi na kaula ajunan maka Nabi pas entar de ke bangla bang swarga fayaqulul khazin maka ada bu paja kena labang Kak Dinto man anta pasera ajunan fa aqulu maka Nabi ka ento pas ada bu ana Muhammad sengkok Muhammad fayaqulu maka pas ada bu pajagana labang ni Kak bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka maajunan Nabi abtinala kar epakon sareng Gusti Allah epakon ce muka labang Kak Dinto sebelum ajunan ampun la masuk saengkeun pas sampai berdebu nang hadis Kak Disa ketika Nabi ampun la masuk mutamu Allah pas berde nang ajunan Rasulullah maka Rasulullah pas asujud ke Allah Rasulullah pas madabu irfa ra'saka ya Muhammad jaga Muhammad samangkin beni bektona asujud Muhammad bektona asujud Kak Dinto lamba Muhammad bekto ki enang alam tunya samangkin nika ampun bektona babalesan Muhammad takallam yusma' minka ya Muhammad wa kul yuqbal minka ya Muhammad ngireng Muhammad na pas ecatoraki nabi panjenengan bingko setiap kadingaki na Muhammad debun Allah wa kul yuqbal minka ban apa se penta aba na Muhammad setiap bingko beri na Muhammad
Napa sa ipenta Nabi Muhammad? Jemaah Nahdlatul Ta'limiyah. Tak usah amin. Sa ipenta pakun ambiya. Ummati, ummati, ummati ya Rab. Ummat abdina kusti Allah. Ummat abdina kusti Allah. Ummat abdina idhab ila ummatik mangkat Muhammad. Mangkat Muhammad. Tolong umat tebak najiri Muhammad. Faman wajadta fi qalbihi mithqala habbatin min sya'irin minal iman. Fadakhilhul jannah. Korki bada cekak iman Muhammad enang ate no umat tebak Nigeria. Korki bada cekak iman ka ataka koni. Tulit aja Muhammad biko bekal epa masuk ada ke suarga orang Nigeria termasuk kaula ajunan tak loco de iman kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lesain kena para Rabu ternyata berarti nggak nih kata ki. Gula benembian umat Nabi Muhammad. Kadin to berarti jaminan masuk surga berarti. Nekina bundat. Keng orang mun masuk surga. Seerap-arap nikmat secek paling raja. Ni kedeki ngulatin adzat Allah. Ben ngulatin salerana Rasulullah. Kini ke nikmat se paling raja. Nikmat se engaen se lain ro. Pas enggak tak ternilai deki. King ternyata aku tak beda dari umat Nabi Muhammad. Saya masuk ke surga. King tak bisa ngulatin selera Nabi Muhammad. Muncul saking jana kanak mangken. Kan surga kak dinto tercipta dari Nur Muhammad. Can serara arwah enang si iran ro. Badana surga min nuri nabina badana surga min nuri nabina hakikat surga Muhammad Sayyidina hakikat surga Muhammad Sayyidina. Masuk ke surga. Keng tak bisa tapangkiban Nabi Muhammad. Yang bener aja. Rugi dong. Apa? Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah nun galanon gulaban panjenengan umat Nabi Muhammad keng tak tapangki semakin ben Nabi Muhammad tak kajepok ben Nabi Muhammad masuk surga pas kita ketemu pole ben Nabi Muhammad mayu edina berde saya kajepok ke Nabi Muhammad ada orang saya kajepok de ke Nabi Muhammad termasuk orang ontong napa tak ontong selamat napa tak selamat belum tentu. Orang si kejepuk ke Nabi Muhammad belum tentu selamat. Contoh nasera Bujahal, Bulahab. Siapa Bulahab? Hah? Pamana? Berarti Abu Lahab seteretan sarang abana Rasulullah. Oh, apal nasab Nabi? Oh, baca. Terbarokah nih amin. Muhammad bin Abdullah bin Abdil bin Abdima bin la mak cara mbian nang ada gula tak pun tanda bandika corak di selada pak kabin golib dina lapah karobin luai bin tak temari bin luai dia Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi bin 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 Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin apa? Cak ngucap bin campur ban. Bin Mudhar bin Nizar bin Serah. Hah? Bin Nizar bin Ma'ad bin Ad bin Ismail bin Ibrahim. Berarti Nabi Muhammad jalurna siapa depak ke Nabi Ibrahim lebar jalur Ismail mun sederi Ibrahim andi raji dua, andi Siti Saro, andi Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail, Siti Haro melahirkan Ishak. Se-Ishak ajalur deki ke Nabi Yusuf. Andi Yakub terus Yusuf terus kene. Saengkeuna para rabu saya sangat abtina amul jaki. Saya ngak penting nih kang apalagi nasab ngak nikah. Mak ledeki lebih para ibu para bapak. Anapa gula mak pas motor penting. Bagaimana kita mau mencintai Nabi Muhammad? Bagaimana kita membuktikan kalau kita cinta dek ke Nabi Muhammad mun apa tak apal kana sapa Muhammad. Saengkeuna para rabu mulai diri kini mun andi nak foto cek lah kau tulengi nyanyian malolo. Cek lah kau tulengin HP malolo. Tapi tulengin Nabi Muhammad. Perdengarkan enang setin. Abdullah nama ayah. Iyalah. Abdul Muttalib. Tak marah. Muttalib pamannya. Khadijah istri. Pon cukup. Ada tak merengaci gula tiukanin bika musli deki udah deki. Apa ya jadi nyanyi deki itu. Saengkeuna para rabu mulai dari kini kat kotoen Muhammad bin Abdullah nak kanaan ka desa. Iya mun kini bah karo ya ajarin nyama hewan malolo. GAH gajah. Arya mun gajer na Arya hewan serajo. Berarti mun rajer nyaman gah. Ada ting ketemu orang bek lempo sakoni pahanan ngucak gaga. Lesangku gojo orang Arab. Anapa? Deriki kini yang dikasih asupan perkara gajah. Ternyata para rabu pasera. Orang saya tak bisa ngulat tindak kesaleran Nabi Muhammad pagi ketika kaula ajunan ka dinta ampun beda swarga. Beda telok para rabu saya tak bisa ngulat tindak ka Nabi Muhammad tabun Rasulullah. La yara wajhi salasatu anfusin. Beda telok golongan manusia setelok ka dinto tak bisa ngulat tindak kesengkok deki ketika beda nang akhirat. Paseraan setelok kak dinto tabun Rasulullah pertama al-aku liwalidayhi orang seterekah ka orang to durhaka. Pandai ya ridona Allah bade enang bapak bade enang bu. Suwargana Allah bade enang Anak peswargana Allah mak beda enang embu kan makin gula bedambian tak toman ngidingaki. Tade ceretana surga ada di bawah kaki telapak kaki ba. Nika tade kan.
Pakun surga itu ada di bawah telapak kaki. Ara apa mak tada enang bawah bawah kaki telapak kaki bapak. Telaki itu loh. Karena enang beban sokon bapak lo tada suarga na berde celatong. Angel. Agaja punten. Ana apa mak pas embu malolo ra ridho na Allah apa embu. Surga na Allah embu mapah bapak mapah tade gara-gara berde telo huruf M seni kun karo e kandi bi embu te e kandi apa. Napaan telo M ni kara mengandung berde bapak mengandung. Tade yang mengandung itu pasti mun mengandung mereka bapak. Bedanya karo sakoni mengandung. Nika tak bisa tuh. Mengandung ambu. Sangang bulan senapa hari durji duron tabu. Tedu ngamireng tak nyaman. Tedu nganapang tak corak pas inga agang sing deki Alexa. Tedu ngakentang inga selender. Pokoknya tak nyaman nang. Leni ke para rabu dua. MC nomor 2 kenapa? Melahirkan. Berde bapak lahir. Mun engak ngabasaki embu lahir. Karena gula tak oning. Kalau ngabasaki ng video-video TikTok ruang. Bila berde ibu lahir. Pas laki na ng setin pa dokter pa ngucap. Ayo acin. Embun acin bapak nur acin sekali. Keng mon ngolatin coran. Cek sangat sakit. Sakitnya tuh di mana? Tak tahu bang. Lesain kena para rabu mengandung, melahirkan, menyusui. Berde bapak menyusui. Bawa de jemaah Nahdlatul Taklim ya le. Benereng malam malam norok pengajian engkau tak norok tina lah engkau sing nyusun anak na buat nala sedung tedu. Berde tada sobung pakun ibu senyosowen kan mangkana para rabu saya sangat abdina amul jaki keng non kelenon bapak saporana ibu saporana kaula ajunan senga non kelenon bagian bapak suami mun ibu ki beda mun orang sepo ki beda cek sampai lebih amul jaki de kabini na itempeng kering sepo nah. Karena terkadang makin banyak laki terwaasa de ka abri ak ambu keng te beki bini. Beda tadi can laki terwa abri na 500 ka ambu pah binin pah ngucap. Allah. Engkau pada terwa geleng na kiam maleting mahalul kiam tang tanang bisa yang kak katas. Nartaji mengkas araw ni keng khosok keng matawa geleng araw keng. Lesain ko na parnon galanon baba. Mungkin beda orang tua kapiaki ke orang sepuh. Apa sebab? Berdisetong sahabat Rasulullah asmana Sayyidina Alqamah. Alqamah kadin to ketika ampun sobung umur cabutnya benar sareng Gusti Allah. Ini kata keluar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Etika nih bi para sahabat Rasulullah. Nabi pangapura Nabi kadin to Alqamah Nabi kadin to tak bisa kecap la ilaha illallah ampun anaza Nabi. Mayu-mayung ko enter ka roman tubun Nabi Muhammad. Etalken pakun alkoma tak keluar. Periksanin bi Rasulullah. Ki bada alkoma ri ummin ya. Engki bada tikanin. Olok ummin alkoma ya tikanin. Kapan Rabu ummin alkoma? Bu. Alkoma ni kandi salah ki kapan jenengan. Engki Nabi gula sering pasake ate bi anak ni kagara-gara anak ni kelebih makade bini nek tempung gula Nabi. Makadon bini na malolo. Gulay pitek pinapiap kibi alkoma ni ka Nabi. Sapura aki ki alkoma ni ki. Taoning Nabi cek berenaptin Nabi debun umin alkoma. Napa debun Rasulullah. Pakompol kaju enang adaan. Jadi kaya Sayyidina Bilal. Pakompol tompo. Takerjat umin alkoma. Anapa Rasulullah. Obar alkoma ya. Ada arban alkoma relaan. Napa debun umin alkoma. Ampon Rasul.
Kak dito kita termasuk anak abdi na nabi ampun coper esapora na panten nih engki esapora pah lembu saya keluar apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wafat pak artinya pun apa muntere kekering tua kak dinto para rabu de aduna odik nang alam tunya nih tere kekering tua tere kakuru kakuru sehingga ningas tete dua nih kering tua kakuru bahkan guru abdina almarhum Allahumma firlahu kita hirade buaki orang tere kakak guru kak dinto para rabu dek to pada siapa ekstrim nih kakek takut dek to pada muntere kakak guru dia pun beliau artinya apa gula ban panjenengan senga jakun guna kiru guru serabai cek lek belek ke ustad mun di ustad sero ngaji tak usah direntian iki ayo ngaji setoran ngaji pun masalah tak apa lemu temu tinggal nyetor karena orang si apal santri si apal nikah ketika setor tak kira apal ilmu laduni makin tak pate bodoh wa fi laduni kula fi biar pas doa mulu ya Allah apa lagi abdine ya Allah keng tak ngapa lagi positif tak kira apal Allahumma sholli ala Muhammad bah lik muhalik ya kita resa nomor 2 coba kan ki buru nyanyi kana menitukanin ke boleh deh ki santri kiai nyanyi ke ini zurur nomor 2 orang saya tak ngulatin selera Rasulullah pasera lora. Nomor 2 kak dinto para rabu. Nomor 2 kak dinto man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yaday. Orang saya tak nyebut saya orang saya tak asola wade kasengko enalekan sengko sebut enang setin orang jeria. Bon nomor 3 tariku sunnati orang setengin tengaki de kasonat. Orang dulu mengamalkan sunnah karena mereka tahu kalau itu perkara sunnah. Orang zaman sekarang meninggalkan sunnah mereka tahu kalau itu hanya sunnah. Karo nambahin hanya muncul saking canreng kanto. Karo nambahin kalimat jekun. Arapa ba nama ta'at tahajud jekun sonat. Jekun duha. Jekun le jekun kak dinto. Anarek de kaula ajunan mun sering keluar cekun tengin tengaki de kesonat Rasulullah pagi tak kira ngulatin saliran Rasulullah terecuakin dari sifat setan lo kak dinto amin Allahumma sakak dinto sebisa abtin sampai yaki karena pun isa gula ki beda acara pikopian siah menebi beda pamator saya tak sopan beda pamator saya kurang par juga gula sapora aki minabi beda kesalahan kak dito tante kebuduan kegendengan dari abdina minabi beda kependeran kak dito minang kafadol ban barokana para rukuru ban fadol dari Allah terbeda manfaat terbarokana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.